idemo dalje. Sljedeći zadatak koji sam odabrao za vas je 244. zadatak. On glasi ovako: koristeći podatke sa slike, izračunaj površinu trougla ABC. Trougao ABC sa slike vidimo da je pravougli. Dužina njegove hipotenuze je koren iz 14 cm. I data nam je dužina katete AC koja iznosi koren iz 5 cm. Potrebno je izračunati kolika je površina ovog trougla. Dakle, ponovo smo kod pravouglog trougla i ponovo smo kod našeg čuvenog matematičara Pitagore. Dakle, ovdje ćemo zapisati podatke. Dakle, AB je koren iz 14 cm, AC je koren iz 5 cm, potrebno odrediti ovu površinu nacrtanog trougla. Svi znamo kako izgleda površina pravouglog trougla. Dakle, površina pravouglog trougla data je formulom da je P jednak proizvod kateta BC i AC podeljen sa 2. Ako malo bolje pogledate to nije ništa drugo nego formula koja je nastala iz one formule da je površina trougla jednaka površini osnovice plus odgovarajuće visine sa 2. Samo što je ovdje osnovica BC i odgovarajuća visina AC, ili ako gledate drugačije, osnovica je AC, a odgovarajuća visina je BC. Dakle, nemojte učiti formule na pamet. To je još jedna od odlika koje moram da vam kažem. Dakle, pokušajte da naučite one formule koje morate, a ove druge formule možete slobodno i da izvedete. Dakle, ova formula je izvedena. Glasi ovako, dakle, AC puta BC kroz 2. Međutim, mi kad pogledamo na crtež, mi nemamo dužinu katete BC, pa ćemo je izračunati. Kako? Primjenjujući Pitagorinu teoremu na ovaj trougao, dobit ćemo da je AB na kvadrat jednako AC na kvadrat plus BC na kvadrat. Zamenjujući podatke koji su nam dati u zadatku, dobit ćemo da ovdje koren iz 14 pa sve na kvadrat jednako AC na kvadrat je koren iz 5 pa sve na kvadrat plus BC smo označili sa x radi kratkoće plus x na kvadrat. Pre nego što nastavimo ovaj zadatak, podsjetit ćemo se onoga što smo radili kod stepenovanja i korenova, odnosno kvadriranja i korenovanja na početku 7. razreda. Evo, ja ću vas podsjetiti i to ću napisati olovkom u boji. Dakle, tada smo rekli da je koren iz A, pa sve to na kvadrat jednako A, ali naravno uz uslov da taj koren postoji, odnosno da je A veće ili jednako od 0, to jest da je ova potkorena veličina ne negativna. Sad možemo nastaviti da radimo zadatak. Dakle, koren iz 14 na kvadrat je 14. Jednako je. Koren iz 5 na kvadrat je 5. Plus i x na kvadrat ostaje x na kvadrat. Oduzimajući od leve i desne strane broj 5, dobit ćemo da je 14 minus 5 jednako x na kvadrat, odnosno da je x na kvadrat jednako 9. Odavde možemo zaključiti da je x jednako koren iz 9, uz napomenu da ne pišemo plus minus koren iz 9. Zašto? Zato što radimo u geometriji, pa ne možemo dobiti da je stranica, odnosno dužina ove stranice negativan broj. I odavde se dobija da je x jednako 3 cm, odnosno dobit ćemo da je BC jednako 3 cm. Ovo smo sve našli da bismo mogli naći površinu ovog trougla. Dakle, vraćamo se sada ovde. Površina trougla jednaka je AC, to je koren iz 5, puta BC, to je 3, kroz 2. Kada imate proizvod korena i broja, uglavnom se matematičari
tu dogovore da je lepše napisati broj ispred korena. Zašto? Zato što mnogi od nas ove korene napišu kako treba, pa se ne zna da li je ova trojka ispod korena ili nije. Neko napiše koren malo duži, malo kraći. Da bi se izbegle nedoumice, mi u matematici pišemo najčešće da je to 3 korena iz 5 sa 2. I tako izbegnemo svaku vrstu nedoumice, odnosno zabune. Dakle, i ovdje dodamo centimetara kvadratnih. Dakle, površina ovog pravouglog trougla je 3 korena iz 5 sa 2 centimetra kvadratnih. Nastavljamo sa 245. zadatkom. Dakle, 245. zadatak. On kaže, na slici je prikazan trapez ABCD koji se sastoji od 2 pravougla trougla i pravougaonika. Izračunaj površinu trapeza ABCD. Ja ću ovdje nacrtati taj trapez. Vi imate taj crtež u zbirci. I označit ću njegova temena. Također napisat ću sve podatke sa crteža i ovdje kod nas. Dakle, ovo je 36 cm kvadratnih i to se misli da je površina ovog trougla DAF 36 cm kvadratnih. Data je ova ovdje dužina FE da je 4 cm i data je ova dužina kraka CB da je 13 cm. Još imamo podatak da je ova duž EB također 5 cm. Evo, ovo su svi podaci koje imamo i trebamo da izračunamo površinu ovog trapeza. Prvo treba uočiti da možemo na ovom trouglu CEB da izračunamo još jednu duž, a to je CE, što će nam ujedno biti i visina ovog trapeza. Dakle, posmatrajmo prvo trougao CEB. Evo, ja ovako podvučem trougao CEB, napišem. Dakle, prvo posmatramo taj trougao i ovdje možemo da, ako označimo ovu duž sa H, izračunamo iz pravouglog trougla, odnosno primjenom Pitagorine teoreme koliko je H. Dakle, u ovom trouglu CEB H na kvadrat plus 5 na kvadrat jednako je 13 na kvadrat. Ja sada izbegavam pisanje postavke za ovaj trougao. Dakle, jasno vam je, već smo uradili nekoliko zadataka, da sam primenio Pitagorinu teoremu na ovaj trougao. Dalje imamo da je H na kvadrat plus 25 jednako 169. Pa oduzimajući od leve i desne strane broj 25, dobijemo da je H na kvadrat jednako 144. Odnosno, kao i malo pre, H je jednako koren iz 144. Kad kažem kao i malo pre, dakle, nećemo pisati plus minus, i dalje smo u geometriji i odavde je H jednako 12 cm. Dakle, posmatrajući trougao CEB na osnovu elemenata koji su nam dati, možemo da izračunamo visinu tog trougla, odnosno jedan njegov krak, a samim tim to je i visina ovog našeg trapeza. Sada imamo visinu trapeza i nju ću također napisati ovdje. Dakle, imamo visinu trapeza i imamo površinu ovog ovdje trougla DAF. Dakle, sad možemo napisati da posmatramo trougao DAF i na osnovu njegove površine možemo
da nađemo ovo ovde parčence AF, zato što smo iz ovog trougla našli visinu koja iznosi 12 cm. Evo ja ću ovde zapisati 12 da znate, da vam bude lakše da prepoznate. Dakle, prvo ćemo napisati formulu za površinu pravouglog trougla. To će biti AF puta H kroz 2 jednako je 36 cm kvadratnih. AF nam se traži, H imamo da je 12 i odavde ćemo lako naći koliko je AF. AF puta 12 kroz 2 jednako je 36. Možemo 12 i 2 da skratimo sa 2. Kad to uradimo, ovde će nam ostati 1, ovde će nam ostati 6 i dobijemo jednakost da je AF puta 6 jednako 36. Delići obe strane jednakosti sa 6, možemo lako izračunati da je dužina duži AF jednako 6 cm. Dakle, našli smo još jedan podatak. To je podatak da je dužina ove ovde duži 6 cm. Da vidimo da li je to dovoljno da nađemo površinu ovoga trapeza. Podsjetimo se, površina trapeza P je jednako M puta H, pri čemu smo sa M označili srednju liniju trapeza. Znamo čemu je jednaka srednja linija trapeza, tako da možemo pisati da je P jednako A plus B kroz 2 puta H. Da vidimo da li mi imamo A i B, odnosno da li imamo dužu i kraću osnovicu trapeza. Visinu smo malo pre našli. Duža osnovica trapeza A bit će upravo jednaka dužini ove duži AB, dakle to imamo kad saberemo sve ove duži, pisat ćemo A je jednako AB i kad saberemo sve ove duži dobit ćemo da je to 15 cm. Da vidim da li imamo dužinu kraće osnovice, pošto je ovde 4 cm i ovde mora biti 4 cm. Ako treba neko detaljnije obrazloženje, pogledajte, imate duž AB, imate da su ove dve duži DF i CF pod pravim uglom i vrlo lako ćete zaključiti, pošto su one pod pravim uglom, da i DC mora biti jednako isto što i FE, dakle 4 cm. Ja ću napisati ovde za svaki slučaj, dakle DC mora biti jednako FE, koje je dato da je 4 cm. Tako smo dobili da je to jednako i kraćoj osnovici trapeza i zamenom svega ovoga u formulu za površinu trapeza lako ćemo naći ono što nama treba. Dakle, P je jednako 15 plus 4 kroz 2 puta visina je 12 cm. P je jednako, možemo skratiti 2 i 12, dobit ćemo 6 i 1 i možemo sabrati 15 i 4, to je 19. Dakle, imamo da je to 19 puta 6, P je jednako. Ja mojim đacima volim često da kažem, kada računaju 6 puta 19, na primjer, oni odmah stanu sa strane pa pokušavaju to da izračunaju pismenim putem. Ja im kažem, probajte da računate na pamet, odnosno usmenim putem, a računate tako što računate od napred. Dakle, 6 puta 10 je 60, 6 puta 9 je 54, 60 i 54 je 114. Dakle, površina ovog trapeza je 114 cm kvadratnih. Sljedeći zadatak je 247. Dužine stranica trougla AB i C na slici su A, B i C, malo A, B i C, koja nejednakost je tačna. Ja ću precrtati ovaj trougao da vam bude lakše da vidite šta sam zaključio. Temena su A, B i C. Označit ću i ovde da je C, A, B.
Data su nam dva ugla od 35 stepeni, to je ugao kod temena A, i ugao od 60 stepeni kod temena C. U pitanju, odnosno u zahtevu zadatka, kaže oboj kružić ispred tačnog odgovora. A u tim tačnim odgovorima, odnosno šta nam je ponuđeno, su zapravo upoređene dužine stranica ovog trougla. Recimo, kod prvog kružića piše A manje od B manje od C, kod drugog, recimo, B manje od A manje od C. Dakle, šta je naš zadatak? Naš zadatak je da uporedimo stranice ovog trougla i da, odnosno, na osnovu toga ispunimo kružić koji je dat. Ne možemo na osnovu ovih podataka koje imamo u zadatku, ne možemo da izračunamo, da uporedimo date stranice trougla. Zašto? Zato što nam fali još jedna veličina ugla, a to je ugao kod temena B, odnosno ugao beta. U 6. razredu ste učili, naspram veće stranice u trouglu nalazi se i veći ugao, odnosno naspram manje stranice u trouglu nalazi se manji ugao. Dakle, prvi zadatak je da izračunamo ugao beta. Njega ćemo izračunati tako što znamo da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni. Dakle, možemo napisati alfa plus beta plus gama je 180 stepeni. Zamenom podataka koji su nam dati na crtežu, a to je da je ugao alfa 35 stepeni, ugao beta, odnosno ugao gama 60 stepeni, lako ćemo naći ugao beta. Dakle, 35 stepeni plus beta koji tražimo plus 60 stepeni jednako je 180 stepeni. Ako saberemo 35 i 60, dobit ćemo da je to 95 stepeni plus ugao beta koji tražimo jednako 180 stepeni. Oduzimajući od leve i desne strane 95 stepeni, lako dolazimo do toga da je beta jednako 180 stepeni minus 95 stepeni, odnosno da je beta jednako 85 stepeni. Sada smo našli i treći ugao, odnosno veličinu trećeg ugla našeg trougla, odnosno datog trougla, tako da sada možemo te trouglove i da poređamo, na primjer, od najmanjeg do najvećeg, zato što je tako ponuđeno i u rješenjima. Dakle, ajmo da vidimo koji je ugao od ovih najmanjih, pa najmanji ugao 35 stepeni, stavit ćemo 35 stepeni, da je manje od. Sljedeći po veličini je ugao gama 60 stepeni, a zatim ide ugao beta koji je 85 stepeni. Ispod 35 stepeni stavit ćemo da je to ugao alfa, jer se on nalazi kod temena A. Ispod 60 stavit ćemo da je to ugao gama, jer se on nalazi kod temena C. A ovdje ćemo napisati da je to već izračunati ugao beta. Dakle, vidite, dobili smo da je ugao alfa manji od ugla gama, manji od ugla beta i sada na osnovu ove nejednakosti mi možemo da uporedimo stranice ovog trougla i zatim zaokružimo koje tvrđenje je tačno. Pošto se naspram temena, odnosno naspram ugla alfa, to možete primetiti na crtežu, nalazi stranica A, mi ćemo zapisati da je A manje od, naspram gama se nalazi stranica C, i naspram beta se nalazi stranica B. Dakle, ovo je manje od B. I dobili smo relaciju koja nam povezuje ove stranice. Dakle, stranica A je manja od stranice C, a ona je manja od stranice B. I ako pogledate u ovim ponuđenim odgovorima, to je treći kružić koji trebate da obojite. Dakle, A je manje od C, manje od B i ispred toga imate kružić koji trebate da obojite. Dobro, ovo je bio zadatak, dakle, malo gradiva 6. razreda, malo stranice i uglovi trougla kako su povezani. A sada idemo na 248. zadatak. U četvorouglu ABCD unutrašnji ugao beta je 2 puta veći od ugla alfa. Ugao gama je za 18 stepeni manji od ugla alfa,
a ugao delta je 2 puta manji od ugla alfa. Koliko stepeni ima svaki od unutrašnjih uglova tog četvorougla? Dobro, kao u jednom od prethodnih zadataka, prvo ćemo da postavimo ono što nam je dato u zadatku. Dakle, rečeno je da je ugao beta 2 puta veći od ugla alfa, pa ćemo to zapisati kao beta je jednako 2 puta alfa. Zatim je rečeno da je ugao gama za 18 stepeni manji od ugla alfa. To ćemo zapisati da je gama jednako alfa minus 18 stepeni. I na kraju je rečeno da je ugao delta 2 puta manji od ugla alfa, dakle delta je jednako alfa polovina. Jedan komentar vezan za ovu treću jednakost, neko može ovo da napiše i da je gama minus alfa jednako minus 18 stepeni ili alfa minus gama jednako 18 stepeni, sasvim je sve jedno. Dobro, i ovdje ću podvući, traži se uglovi tog četvorougla, dakle traži nam se alfa, beta, gama i delta. Kada smo radili prethodni zadatak, podsjetili smo se da je zbir uglova, unutrašnjih uglova, u trouglu 180 stepeni. Sada ćemo se podsjetiti koliki je zbir unutrašnjih uglova u četvorouglu. S obzirom da svaki četvorougao možete jednom dijagonalom podeliti na dva trougla, onda je jasno da će zbir uglova u četvorouglu biti 2 puta 180 stepeni, odnosno 360 stepeni. Dakle, napisat ćemo da je alfa plus beta plus gama plus delta jednako 360 stepeni. Hajmo da zamenimo sve ove podatke koji su nam dati u zadatku. Dakle, alfa dato nam je sve preko alfa, dakle alfa nećemo dirati, alfa ćemo samo prepisati, plus beta je 2 puta alfa, dakle pisat ćemo 2 puta alfa, plus umjesto gama pisat ćemo alfa minus 18 i umjesto delta pisat ćemo alfa pola, dakle plus alfa pola jednako je 360 stepeni. Ja bih prvo uprostio ovdje šta možemo na levoj strani ove jednakosti, a zatim ćemo ovo rješavati kao jednačinu. Alfa plus 2 alfa, to je 3 alfa, plus alfa, to je 4 alfa. Dakle, pisat ćemo 4 alfa minus 18 stepeni plus alfa pola jednako je 360 stepeni. Da bih se oslobodili razlomka, pomnožit ćemo levu i desnu stranu ove jednakosti sa 2 i tako ćemo dobiti da je 8 alfa minus 36 stepeni plus alfa jednako 720 stepeni. Dakle, svaki član koji se nalazi na levoj i desnoj strani pomnožili smo sa 2. Ovdje ćemo sad iskoristiti da su nam 8 alfa i plus alfa slični monomi. Možemo da ih grupišemo, možemo da ih sredimo. Dakle, 8 alfa plus alfa je 9 alfa minus 36 stepeni jednako je 720 stepeni. Ili, ako se sećate, kao što sam već rekao, 8 čokolada plus čokolada je 9 čokolada. Dodajući na levu i desnu stranu plus 36 stepeni, dobit ću da je 9 alfa jednako 756 stepeni. Deleći sada i levu i desnu stranu jednakosti sa 9, dobit ćemo da je alfa jednako 756 stepeni kroz 9. Dakle, ja sam ovdje pisao podeljeno sa 9, ovdje sam pisao razlomačka crta, u 5. razredu ste učili da je to zapravo jedno te isto. Dakle, delići sa 9 ili pisati kroz 9, to je jedno te isto. Odavde ćemo izračunati koliko je alfa. Pa evo ja kažem ovako, 9 u 75 ide 8 puta. 8 puta 9 je 72, do 75 nam ostaje 3. Kada spustimo šesticu, 36 podijeljeno sa 9 je 4 i tako dobijemo da je alfa jednako 84 stepena. Odavde, zamenjujući u polazne jednakosti, lako nalazimo sve ostale. Dakle, možemo da kažemo da ćemo to sad ovdje pisati. Alfa je 84, beta je 2 puta alfa, dakle beta je jednako 2 puta 84 stepena, odnosno beta je jednako 168 stepeni.
Gama je jednako alfa minus 18 stepeni, odnosno 84 stepena minus 18 stepeni i odatle zaključujemo da je gama jednako 84 minus 10 je 74, 74 minus 4 je 70, ostalo mi još 4, dakle 66 stepeni. Evo ja malo pokazujem neke trikove kako možete bolje da i brže izračunate i delta je jednako alfa pola, odnosno 84 stepena sa 2, delta je jednako 42 stepena. Eto, kažem, neki trikovi za računanje, zapravo to nije ništa drugo nego ono što ste radili kod učiteljice, ali vremenom se to zaboravi. Sljedeći zadatak je 251. Njegov tekst glasi ovako. Na slici je prikazan kvadrat ABCD. Izračunaj dužinu duži AE ako je dužina duži DE jednako 17 cm. Skicirat ćemo jedan kvadrat i označit ćemo njegova temena. Na crtežu je nacrtana duž DB, to je dijagonala ovog kvadrata i piše da je njena dužina 15 korena iz 2 cm. Zatim je nacrtana duž DE. A u zadatku je dato da je njena dužina 17 cm. Ja ću označiti da je dužina duži AEX zato što njenu dužinu tražimo. Ovdje ćemo se podsjetiti formule na osnovu koje računamo dužinu dijagonale kvadrata. Ako smo sa D označili dijagonalu kvadrata, onda nju možemo izračunati po formuli A korena iz 2, pri čemu smo sa A označili dužinu stranice kvadrata. Zamenjujući ono što je nama dato, dakle 15 korena iz 2, da je jednako A korena iz 2, i delići ovu jednakost sa koren iz 2, lako dolazimo do toga da je A jednako 15 cm. A je, da ponovimo još jednom, dužina stranice kvadrata. Da bismo dobili naše x, odnosno ovu dužinu duži AE, posmatrat ćemo trougao DAE. Dakle, posmatramo trougao DAE. I pošto je svaka stranica dužine 15 cm, napisat ćemo da je i ova stranica DA 15 cm. Ovdje imamo prav ugao. Zašto? Zato što je u pitanju kvadrat. Dakle, 15 na kvadrat plus x na kvadrat jednako je 17 na kvadrat. X na kvadrat, odnosno, ajde od leve i desne strane da oduzmemo 15 na kvadrat, dobit ćemo da je x na kvadrat jednako 17 na kvadrat minus 15 na kvadrat. U ovakvim zadacima ja mojim đacima volim da podvučem, odnosno da apostrofiram da je ovdje najbolje raditi razliku kvadrata. Dakle, nema potrebe računati koliko je 17 na kvadrat, pa računati koliko je 15 na kvadrat, pa sve to oduzimati. Dakle, na ovom mjestu se jako lepo vidi primjena razlike kvadrata. Evo kako to izgleda. Dakle, x na kvadrat je jednako. Razlika kvadrata ovdje će dati 17 minus 15, što množi 17 plus 15. I kada to izračunamo, odnosno kada pogledamo pre računanja, vidimo da nam je ovo mnogo manje i lakše izračunati nego da smo računali 17 na kvadrat, pa 15 na kvadrat, a zatim to oduzeli. Dakle, odavde je x na kvadrat jednako 17 minus 15 je 2, a 17 plus 15 je 32. Dakle, pogledajte, dobili ste da pomnožite dva broja, 2 i 32, a ovako biste imali, kažem još jednom, 17 na kvadrat da računate, pa 15 na kvadrat, pa onda to da oduzimate. I odavde je x na kvadrat jednako 64, odakle je x jednako koreni 64, odnosno x je jednako 8 cm.
Mi smo sa x označili ono što tražimo, dakle dužinu duži AE, pa prema tome napisat ćemo da je AE, to je ono što nam se traži, jednako 8 cm. Evo, kroz jedan zadatak iz geometrije malo smo se podsjetili i razlike kvadrata.